tuna hian Reliance Inter-District Tournament om dona em prepare meka karle hian an khel tran don ani karle Tuesday tang hian khel tran dona Bex Academy hi aizola yo in nopang league champion aizola nopang league champion an nia under 14 big chuan best of the rest antia team sang khana tha an lak khoma chu ei tuna hian training mek ani hurei mona la hian ms an bola la ma chhuana jok Bex Academy ti khan an chuak don lawa aizol Reliance khami young champs ning khanan aizol district mingin ani chu aizol district IO ve turan nia pakhat hi nopang league champion an ni wang khan aizol IO khachun ni nge nga chuan pakhat jok hi best of the rest khatam mi ho tur kha team an thlang fel to ayusa ania anmani academy en kol tu khu Bex Academy tan thil chuan chuat te ve pb chu chuan pakhat hi sarloma hina en kol mek ani lunglei champhai scholarship team ni theu nghe với tay cái này mình anh thì cho về ít tiền bao khát tụi em nó có kia tới cả rèn phìa mà dù tôi coach mà nị chứ phải mèn khóc mày ole tôi đã khăn sar là này cái nó dối ball distribution sardikan ati puidon ni mel riu mai pakhat so suai so asen hazok so Mumbai a kal turani mani an try la an than zinga mi nia chuan pakhat so shova nunga over Mizoram atangin pasari Mumbai trial tour in an thla mani khan an tlinga champhai tangte aizora tangte tiang kha no pang ran thlang makal Stefan ong kala Mumbai atangin chuan ka trial an ron nei le ni Steve chu chief scout ania khabe mul nga deuh kha ma ka chu coach educator chuan khu lai khon Dilip ate world one lama tang hanong kala tuna karle no pang league inter district mo no pang league antimeng chu inter district tour district champion le best of the rest team khat ve khanon thleng don anong kal don karle Tuesday tang hian RG an khelang dikale shuaya sa dikale shuaya
a safe chuan cheng za pedon safe se tuna hian lai dar nga le minute som paruk voin hi ni som pasari April an coach Ayus leram coach Saloma traka tan ho hi nala kami tur fitness test ani dona helai huna hian chun do tlan ni chu Aizawl district ayo turte kale pate ho a komo ani hi Mumbai kal le tur ani Mumbai a zu trial le tur mani a han tling zi a han te ni mingoi thani a te ho te teri te Aizawl district ayo coach tour sar Ayusa hi sar dika hi sar mama ka polpe lai ron lo ti kha skill lang in thuai kher zera ngai nom lo sar mama best of the rest thang tu te an lo do kham me alo bom lo pui do da ho kha champion team in so goal banan zone chuak inter district ronom turchu engei mudan nakum kan lau tan platform dang level sang khat ni le dona Aizawl champhai lung lei ko sip at player no panglik chuang khel thro ten el le don nia a mu na mangtin heta khel tha somli hi Mumbai a an kal le don boka exposure turin an van nei tu tin kan lau ten ban so na mu nuam tin alo poi mo khomei training pialama in khela tur platform om zele hi no pangli kan zo chi a inter district an khel chun zom le ngal dona ka ti chu import se ya entiga tanga tran tur nge ni somni pathuma tang kan changa ni somni pasari theng aniang Aizawl lunglei champhai scholarship scholarship chung district pali tang chuan champion team le engin than khau kha champion team kha district na champion team under 14 na show kha district ayo 2 team a zo kanita chuan khatta ala bang song team atang han kan thang khom le ta chu best of the rest kan ti khan ani chu team b ti ta tur ta chuan om je chu district na tagin district pali tagin under 12 team ni under 14 na team ni chuan team sompa ni enom don dina chu vai mo nina team somparuk sorry ka sei chol team somparuk ai eng lovanga kaka group stage in ngeng kaldona league top in ngeng kaldona lekin khelanga tam theng ber khelti le kan tuma a platform sang khata khan chu sei to khan ma sei to khan chu no pang league inter district no pang league aya ni standard te lo sang ni environment tin apikin district capital me te tan helaya kan khup kan ngen ni kan state capital in khela hun tha chance lo ni boka ein exposure to thata kani no pang tan mo so ro se sardika kan lo me dunami sa dika hi a license holder ani AFC ti deu kherani Asia Football Confederation no han mizawa hian AFC a license panga nei kan oma hantirak panga nei anoma chutiang zinga chuan hi sardika hi anei ma pahni na khania sardeni ate sardika te
cho sar toya ni boka chuan sar Victor Victor van kal le Stefana sar Stefana Air Force ani Air Force eno thina kha muthi khuwa ni chu sar Stefana chu mo are ani chu are deuh hlek na hre tam nu tuk lawang ma sen hre chun jom tura be seng he sar Romania si license zo chi ani in thiat dan tur chuan sar Roma hi lajong lar lai wang lai tak taka an right back right left engkim right wing back ron chuak tu ha ni leping la pop le lama sena mual cheng khuwa le lama sar Roma tu boy sing theo mo chuan sar sama te samson ram mai moi kan ti te patien theo ne khang khel hawa bimal som zura tuna Aizol FC a an coach patien theo ne khang khel ho vek ani ram lua te mal som ki ma ram hlun ti te te ha PB te ho te limpuya le Durtlang Star limpuya best of the rest forward hi Aprili esmal som pluang fanu ani sarma ma fanu mi chitan hin chen cha tha tianga liga khela hianin mei chekwata hi omzel ani ti kha ria tur ania mizono pang football tui mo engkima ani chu mei chekwata hi omdeu zela chuwang chuan nikuma pokhan Mumbai a an zu jin to a china sardika soyang khan tuna a khel tha a khel tha hianin Mumbai a zin tur an thlang chuak le don tina ni chu tur an nei pui don so World 1 lama mi tewan ni dili pate ho andu tok do nang zoom hi du thu sam lo hla me le lama trek an lo tlan le boka he ri luai me ni tuna jun hi mi ki ardeng thuma indoor stadium ani futsal te volleyball te atian khelna mun kha Mizoram State Sports Council ardeng thuma hall indoor stadium nuaya deuh chi a khian eta outdoor gym oma chuan a thlang chi a khan boxing practice na a om boka chuan khilai khi Khelo India building ni a thani o kem an om nual nei khi